Alala sesikhona sesiphendukile sesijikile yithi lapha ekhaya uhlelo ngisakhumbula linjani ihlobo zami ndana zonke lokuzwa lesikhathi ngihamba lubongane bongs silapha uthathu ngokuhlelo ngisakhumbula bane ngwena babhala sesibonga incwadi zenu abanile ama similar stories kodwa kumnandi kunjana njengo Jackson Bieber kunjani Jackson Bieber mina ke ngitabuka elupane baba ngithanda ubelela ke emsakazweni siyabonga ngithanda ukutshela ngelanga soze ngafaka rekhoda lobu umnyaka ka2004 bengilapha ngisesekhaya ngiqeda ukwelusa nje izinkomo selusela ukuthi ngiyethola ke umsebenzi edolobheni ngagataka sehamba siyahlala lo antu ehlala ke ephumula kobulawayo ngafika lami ngangijwayela ubuya lapha ubulapha dingakutshelanga kakhulu uthe ngikobulala lapha ngase ngisiyathola ke umsebenzi industry lapha esasebenza khona kuloda lokhipha impahla sasebenza kunjalo nje kwinto yonke ke ihamba mbuhle kodwa kulondoda ke wayesithini uvela kibo kuthiwa ke eMaswengo undoda wayele rafu lo wangizonda kwamagama nxa sikhuluma nje uthi kakuzwa ke ngukhulumayo epho uhlala engenyana into le yangikhathaza yandihlukumeza ngaphakathi ukuthi ke ngoneni mina lami ngingalwazi ulimi lakhe ngagcina sengase ngijwayela lapho sengisizwa wasesithi ke mina ngiyazezisa enye iviki ke wangisuspend emsebenzini wathi mina ngiphuzile ukuya emsebenzini ngaphuze nge5 minutes ngisegedini wathi ke ngiye ngikhaya wahlala kwesikhathi eside wasecina ngelilanga siqeda ukulota iroli wambona ke lihleze emthuzini wangishaya ngempama uthi wehlala emthuzini hayi ngazondake ngelelo langa ke unyaka lo ngiyakhumbula ona la 2004 ngoMay ngasuka ke ngithwele kule crate lapha ngamlanda ngamshaya ngayo ke wahlwa wela phansi walimala kwagcwala ke igazi ngabaleka bangixotshanisa bambamba sengena ke eTown ngavalelwa ngaye Donington Police Station ngasuka lapha ngaye court ngoba waye ku intensive care ephefumula kanzima ngemva kwesikhathi wahanjiswa ke ecourt ngarimandwa ngattempted murder ngahlala inyanga ke ngale ke uGray after some time banika ke ibail undodana wahlala ke ngogulayo kwesikhathi eside ngahle ngedla phansi ngabuya ke eSouth Africa okwamanje ngikwazi ukuthi uyaphila mvukhona lo muntu yimi ke obhalayo ke Jackson Bieber ngibhala ngilapha ke eSouth Africa undoda wasuka umuntu ngicela ke izingoma chisa ongandela yona ke loba yipi ubone ngane ngajabulisa mina ikakhulu nazi ingoma zithanda wazilayinisa wazwaqamba ke wazathi labo Oskido kule ngoma yahlupha kakhulu ngesikhathi zakudala ezinezakho zikuhluphe usegoli wanjalo mbona ingoma dlingosi uRobbie Malinga nengoma zakhona ngiyacela ke chisa uRobbie Malinga hamba lokhele kumano nasi ingoma ethi baby please chana ingoma ngajwayelekanga Thembu zayikholisa
akunjalo and I love you more. Baby, please. Oh baby, please, let us smile and jive. Oh, baby. Abantu basixabanisa. I don't care. Yakuthanda njalo. Oh, love you more. Awenze njalo, mina love you more. Baby, please. Oh baby, please, let us smile and jive. Abantu basixabanisa. And I don't care. Yakuthanda njalo. Awenze njalo. Awenze njalo, mina love you more. Bathi sithele sikhathi sisonke. And why ungakhulumi ngelobolo? And nabatshela ukuthi mina ngiyakuthemba. It's a matter of time. Time will tell, baby. Lokhu bengihleli nomalume sikhuluma ngendaba zelobolo ngoba ngiyakuthanda and ngiyazi uyangithanda sengifuna ukuba nawe every day. Devela ke Europe malingalo Kelly Kumalo ngemedi baby please. Oh baby please. Yeah. Sichaleke umlalelo totong Jackson Bieber. Sabonga Jackson Bieber ngoma ke mnandi ekhethelele lehlala sakho ngeke wasikhohlwa njengo Susan la ubhalile. Susan teke. Kunjani Susan? Wathi mina ngizalwa eMberengwa, saba ko teke sahlala kakhulu eHarare. Ngisuke ngisekhaya ngisuswa ngokwenzakalayo. Mina ke ngisuke ekhaya ngile 16 years. Ekhaya ngisuswa ukubona ke abantu base discover ukuthi ngithandana nomngani kababa. Ubaba wa 62 lo baba uthiwa uMafumo la ile 62. So uMafumo ngiyangiqeda untwana bami behlanyisana ngomagama uMafumo saze sabanjwa ngabakibo abantwana uMafumo abangichayayo ukuthi la lo yise kodwa bakwazi ukuthi uyise ngiqeda untwana bami njalo kwakuthi ngiyamthanda. Ngidingiwe lapha nabale Highfields ngasuka ngako Bulawayo befuna umbulala ubaba wahloqasiwa le BP wagcina echaya stroke. Ikubaleka kwami ngisiza ngapha ke South Africa sengeke ngafika ekhaya kodwa ngifika nzima ngisiyabona umama oseluphele ubaba sowafa angeke ukhohle ke umnyaka lana ke oka 2011 ngibuhlungu yimi Susan Teke chisa ke ngicela nyezi ingoma kodwa ngiyamthanda uMafumo okhona kathesi kodwa seluphele kakhulu but nxa ngathola ke chance ukuthi ngibuyelelane naye ngiyabela ngigijima because ngibona ngane was a better man than labafana enhlana labo tsotsi ubaba bengithanda kakhulu. Ngicela izingoma zezikhongo uthi uyathanda wena ingoma zezikhongo sinomthola ke uzikhongo come to the baby awutshela yona ke ubaba ye Mafumo
62 wena nama 16 years. Ayithando lunzima. Every time I see your face, baby, I feel like I wanna cry. Every time I look at you, oh mama, yo, I feel like I'm going mad. Come Tuesday, baby, come Tuesday, come Tuesday, oh love you, oh come Tuesday, baby, come Tuesday, come Tuesday, oh love you, oh Tuesday. Long time we've been together, baby. I don't know why you leave me now. I'm begging you to change your mind, lovey. I know what's wrong, it's gonna be right one day. Come Tuesday, baby. Come Tuesday, oh lovey, oh come Tuesday, baby. Come Tuesday, oh lovey, oh Tuesday. I'm begging you to stay, my love, my love, my love. I'm begging you to forgive, my love, my love, my love. I'll never, never do the same mistake again. I'll never, never in my life do the same mistake. Come Tuesday, baby. Come Tuesday, oh mama, oh come Tuesday, baby. Come Tuesday, oh mama, oh Nansi ingoma ethi Come to Zizi Congo.
classic song esithi Come Duze sitshala ke Susan Teke obethana lekhihla lakhe lakathathu yafisa balebile uthi ngabana nxa 2004 that is over 20 years ago lesithi uthi baba lo selama 80 something years wena uthi sungena ku 30 something ay sazi intombazana udinge ukukhulu mnandi ukhulu okuhlanyisa khulu okushaka libile ungazakulizwe wezekhanda sangana phambana enqodo umntwana ya khulu yachaya ngana ngibaleke yevela ke ku Kindman Mzambwa uthi mina thisa ngilitonga but ngiyabhala izindebele ubhaleke uhle kakhulu izindebele lezi Kindman Mzambwa uthi umnyaka engeke ngawukhohlwa umnyaka ka 2001 besekhaya ke eBhinga kwaba buhlungu kakhulu ke umama wasikhulisayo baba kwathiwa wafa ngesikhathi sempi ngakho ke umama ngiye osikhulisele njengabantwana into ehlupha echisa ukuthi vele umama ebesisebenzele bengubaba wethu eyo yonke into umama eselusa ke lenkomo echapha ke umfula esiya yelusa ke inkomo into ehlupha ke echisa ukuthi wena ngamama esiye kweluseni kwasakwenzakala izimanga umama sezomntana sithi umama umbone ewela emanzini kuZambezi sathe ubone ngani uthethwe ingwenya sadubeka ke sibhoda sikhala ukuthi umama unga eceke komfula ke sadinga abantu bedinga umfula konke behlaba umkhosi ke umama ke samshela kwabuya labana ama divers evele edrobheni bafika badinga ngemva kwensuku ezingu4 umama sabona ke umzimbana wakhe amathoso unyawo lwalungekho lunye lezandla mathumbu engasekho konke bathatha ke lesito bayisa khona le drobheni impilo ngibuhlungu kakhulu mama wafa ehawula umuntu wayesigcinile masala abantu nami sibagcinile kodwa lokho usola ukuthi mama mhlawumbe ngabe bamjikela ke emanzini kumbe benzani angiboni umama esiyadingana kuZambezi lanxa edinga inkomo zazingangeni siyasolela ukuthi ke kulomnye baba wahlala ehlupha nomama ukuthi ngabe wambulala wamjikela emanzini amapholisa ala ku-investigate le ndaba up to today sibuhlungu laba nami sesikhulile okwamanje ngidabukile chisa angazi justice ngathola nje ngamama satshela amapholisa ukuthi ke siyasolela ukuthi umama there was no way umama azangena ke emfuleni uZambezi besiyadingana khonale khatshana wasokhanya ngane belandela ke inkomo lakathi siyakhala ke chisa ukuthi senze njani wafa kabuhlungu manyoni inhliziyo yami buhlungu mama bengikuthanda ngiyahlala ngikuthanda kanti kuze kube nini la nini sengilomntwana mama sengiyindoda lami so mama siyakhala kakhulu nansi ke ingoma ethi uthofuthi ingoma ka Tupac ingoma Dear Mama yeah mama Dear Mama When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see her face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was the black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet Dear mama, place no one above you, you all appreciate it. sweet
Don't you know we love you? Now ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out, started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. You're just working with the scraps you was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. You're trying to raise 2 bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet And dear mama, place no one above you, you all appreciate it. Don't you know we love you? Pour out some liquor and I reminisce. Cause through the drama I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me, and all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I can pay you back, but my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet Dear mama, place no one above you, you all appreciate it. Tupac ingoma ke sichala ke Dear Mama sichala ke Carmen Muzamba sichala se binga khona ngale Esitongeni Dear Mama Tupac mama ufake uthwedlwazi ngwenya kodwa bayala imuli yakithi never kulangwenya ke yake enza lokho okwenzakeleyo yebhala ke yakho la ke izezo@chisa.com umbufake ku Facebook Messenger umbufake ku WhatsApp thumele bangani sithole kube right kakhulu ngithi yeah babhalile abaningi lokho esizibhala ke incwadi zabo. Thank you very much. Manje ngiphethe ke umlalelo wethu mana sibone ukuthi iyakhithile Melody Dube uthi umnyaka wonga 2016 bengisekobulawayo Chisa mina ke bengitrenele kuba ngunesi ngisebenza ke UBH ngahlana lo munye ubhuti ke town lo bhuti ke wangihlupha kwamagama ngacina sesithi ay kumele nginike chance wanje urana ke ibusiness lo bhuti ke ule mota zakhe njalo ngafuna uthathela abafana abapirate imota zakhe wafika ngene emotweni athi imota yakhe ngiyibone sibili lenye imoto enhle kakhulu 4x4 laba ngamthola ke ele mota ezitshintshanisa kodwa ngaza ke ngimbone ke driver njalo lo bhuti wayesithina phakathi kweviki uyasebenza kakhulu umsebenzi wakhe mningi namabhizinisi ila ngambona ngalo ngama Saturday into emangaza ukuthi wayesithina nxa siyahamba ukuyalalana athi kafunsenze imoto yakhe bamaza abantu edrobheni ngakho wayejala ukuthi ke athi bhadala i-taxi ngiza kunika imali yakho ibhadala ke i-taxi sihambe ke elodge sahamba kanjalo ke emalodge ke kunjalo nje kwacina kusonakala ngacina sengumuntu ozithweleyo ngazama umtshela ke ngesisu wasentshela ukuthi kunzima esithi endlini yakhe ematshamhlophe kulomfazi kodwa bako separation umfazi lo ke uyisigebenga ngalwa kakhulu
ngakho uyacela mbekezelo usalungisa izinto manje lapha and one day kuna panehlezi ngathatha ke iphepha ngabona kubhale address yamatshamhlophe house number da ngathi sathi ubana ke ngiyedlalela khona ngale ngoba ngase ngizondile ngisithi into ze preparation sisu siyakhula nami ngikhanga under pressure ethu zabuya azovela babuza abazali bami ukuthi ke uhamba njani methongubani njengomuntu wayesebenza labo bahlonipha bengahluphe kakhulu ngihamba nomngane wami omunye ngemota usedinga le address yamatshamhlophe zama ukukhuluma afuna ukutshela amanga mntakasibanda into engabonayo yangethusa ngabuza ukuthi ke umndododwa gift moyo usebenza lapha uhlala lapha yini indlu yakhe omunye usizwa wahleka wangikhala wathi ugift uyasebenza ugarden boy lapha endlini wahamba wamemeza ke ugift engamemezanga ukuthi udinga ngobani sambona umuntu uyaphuma ugqoke ke amagambuzi le overalls ngabe ngumlanda wabe baleke ngena phakathi sangena endlini yakhona ngathola ke ubaba wakho lapha ekhaya loba umama wayekhona bambuza ukuthi ndilanda ubani ngathi ngilanda umnikazi wendlu kwathi umnikazi wendlu ngubaba lo uchuma ngizobika isisu wathi sikabani wathi sika gift babembiza ugift wathola ukuthi ungarden boy ngizaze ngachithwa for close to 2 years ngithithwa umuntu engakwazi isithi ngubusiness ozimeleyo kade ngangilala lo garden boy ngaba lo mntwana la kade umntwana lo ungikhumbuza ke isigebengu uthubayi lona enja yomuntu umuntu lo be garden boy lapha kala mali kala lutho shwabaleka wacatsha weBotswana iMelody Dube sengise South Africa ngizama uphandela ngomntana nami ngoba inursing eZimbabwe yanganginiki lutho ngacina sengichile hawu ugift wayekhakhela umfazi kazakhuluma ukuthi sizonke umkhombe engakutshela ukuthi uhlalele kuhle yabona ke into zokukhomba ulanda imali ama material things akufaka enyaleni uyakhomba ke umdlwempe uthi wena udinga imali nkosi yami so ngibuhluku into leke uthi umuntu lo ngingunesizenzela wamphamanisa ke emsebenzini yami anti wena lawo uthanda ke material things bakethi bosisi khona lizakelekele ukuthi libobuwela nje lithi ngoba lidinga imali kodwa ke ukhethile ke ingoma incwadi kwinde ngicina ngiyikhatha uyakhuluma lokuthi wayekwenza njani kodwa ke lo sisi lo bosisekela nini nalento le yekela nini ukukhombela material things ngoba zalala lezikhova wena ngizathi ukhululela isikhova lokudinga ukuthi ngifuna material things yekela nini khona khale nako umuntu kwavela kwazenzela umathanda phezulu wakho awula next akukunika ngalutho kodwa ke asazi mana nguthi ke le ingoma kaMajalisa lana ethi ke ephathini bona nganitholile ingoma yakho ke khonapha ke sisiwami ephathini uyamthanda uMajalisa nasi ingoma khona ethi ephathini Tell me
Patrick Machalisi ingoma esithi Airpartini. Siswamba kethi Machalisi, I will miss you my dear. Ingoma yakahlakaza kakhulu ke khathazayo, abantu bayithanda abaningi bayijiva nje emaphathini. Awubona kona lesi Cape Town sebesijiva lezi kusasa dawuke Brooklyn. Mana ke mbambe ke vela ke Thobani zikhale. Thobani not Thabani. Thobani zikhale. Yebo mfowethu njani, ngithanda ukubingelela. Bengisebenzela kodwa zethu ngizibambelela phana ko okay. Umnyaka buyola umnyaka ka96 angasoze ngafa ngawukhohlwa. Ngathola ke intombi yami enhle omagama customer ebile shop uzothenga igrocery. Ngithanda nomntwana sathandana kwabanzima. Ngase ngibona ukuthi ke lapho ngihlala khona kuyahlupha kula ndawo. Ngaso sikhathi chisa amaloji bengekho njengakathesi. Uthi bufuna uganga. Oh yeah. Athatha ke imoto ngelanga athatha ke le ntombi yami ke igama lakhe kuthiwa nguMarilyn. Ngasuka la ke sathenga ama chips ethu salubhekisa khona ngale ndawo zabo UCE. Ngama 7 ntambama lapha chisa sadla ama chips dona le bridge aphana. Ingqondo zaba mfitshane ngacabanga ukuthi angeke ngikhutheke namhlanje. Ngadrive ke ngadlula UCE ngajika left ngasekela ke isiporo se-UCE ngaphaka ke egangeni laphana. Ubana ke ngithole lokho engufunayo ngilalane ke lo Marilyn. Sesahlezi khona phana kwabuya abafana ke ababili ngababona phambi kwemota. Badlula nje bale okwesikhathana eside. Marilyn wathi lapha kulamatsotsi akuzwa kuhle ngcono sihambe. Ngingathi ngingayi khona imoto yakhe yaspontshela duzane lamakhosi ngalungisisa iviri. Kuthi le yayisign ukuthi ngingayi khona le. Ngalifaka iviri ngadriver sahamba sakhona le. Ngathi bahambile nabantu abasekho la. Sathula kwakhanya ngani sokuthule kungani kuyaphephetha ke umoya. Isikhathi leso isikhathi sika June kugodola. Qala ukuyiwisa ke city yemoto lapha ukubana ke ngenze lokho kwenzayo ngakhumula ke impahla leyo ngamkhumula. Ngisathi nyathi lapha base bethelekile phambili abafana sabona sebemila lapha ngoba ngazizwa into ethi shwa. Bathi vule window wena vula isivalo. Ngachinga lapha ngathi ngiyalibulala. Bahamba phambi kwemoto abathatha kilitshe bashake uscreen. Ngaphuma lapha basidosela phandle ngalwa umsakazi into ngazakuyibona. Ngashanga enduku engangilayo yaze yaqhamuka. Omunye uthawunkaza nomunye ulwa lami. Ngangani yabehlula babuyela ngale baxasa ujika mathe. Bashaya unkazana wephuka isandla ngenkarathe elitshe. Ngasuka ke lapha sengibaleka sinjalo mapunapuna. Sekelana imoto sayichiya khona sasa afike UCE lapho lo security guard oyimile elenja yakhe. Esibona nje sinqunu lapha ngabo 10-11 ebusuku. Wabe sithi ko wena kulanto angayenza ngiyamhlolela yini ngase ngumtshela ukuthi ke asivele sibuyele emoteni. Ngathi ngiyabuyela kanjani emoteni nginje ngicela usiphelezele wala wathi yena usemsezini wakhe injaka ngeke yedutshulwa ngotsosi. Wathi uchawa phara bemchova ngacela ko security guard uthi hayi ndoda ngicela ibhathi lakho uthandele umfazi mina ngasala ngimapuna kula ndaba. Wamnika leli jacket umfazi wahlala phansi kwaphana ke gedini lakhe. Abafana bemchova lana ngeqela injalo bangena nami ngingaqokanga. Imota le yafika ke bancedisa ukustart iToyota 2.3 yasuka yastart amakhiya engenelana. Amakhiya ngangesela bewelahlile ngabuya imota ke umsakazi umntana abantu walimala lakathesi ke ulezinyalo angazi ukuthi siyenza njani sehlukana ngemva lokho ke ngacela senthethe umama unkosikazi abantu wami uyabelalela indaba uyayazi akuphindwa kabili ke chisa okwinto kwami la kwahle kwacatsha ngovalo lelo langa zange njalo uvalo ngangani sokumfazi into yami ngaphambili ngovalo kungasela lutho lakathesi ngakucabanga ngiyethuka kakhulu. Yimi ke uThobani zikhali engasila ekufeni. Into zokegangeni lezi sebakhuza bungana nqa le moto ngithi ungaqala ukuyaphaka egangeni. Wangcono ukuthi ke uyibhadale ke leyo lodge kudala yangekho amaloji. So baba ngumsoli kakhulu uthi amaloji ayengekho kwakuhlupha kabi. So yikho sacina vele siyangena ke egangeni. Nasi ingoma yapho ngumafeni uthe uyayithanda yena leyana ngazi ukuthi yiyo le
bona yiyo Pongo Muffin ethanda sport yakhala na Pongo Muffin aha yiyo kanye Mela di puka di kisa mankaleng kaleng mathaleng go go buiwang ka puo go le maele teng setswana sa teng se le boteng bo metla taola banna teng magageng a go madipela go re batang sa mokotla sa mparing pampetsa re thaba re bua re besa seno se re se bitsa re re boitumelo maropeng go tlhokega poelo re bue ka tsa botshelo jwa seng le botshelo ba motho gapele a re boele semele ke ka motse tshilwane sule le lwala Kurona nathi ngoma ke phela ke go Pongo Muffin apho sithi phela bathandiswa yemazwayi ngoba sitshale ke uThobane zikhale ngoba nzima ngalelo langa uThobane uthi vele kasaqedanga la lutho kasayenza bokhibisa semlonyeni baba hey na uthanda isibanda Ntathu bingelela Putwami ngise Johannesburg South Africa
Chisa ngibuye ngalo umnyaka ka-2012 ngibuya lapho uzozama ukugcina lami ngangiqeda ke isikolo. Kuthe kunjalo ngise South Africa lapho ke kwenzala ke inkemenkeme kwaba lo muntu ke ongibhedelayo. Lo bhuti ke wayezama kwenza ke izidoti kimi kodwa ngabona ukuthi hayi akulanto angayenza. Ubhuti lo kwakuthiwa papa driver ke ngumalayitha. Ngakho njwana ibelami wayekwazi lapho engangihlala khona. Waselandela ke esebona lo muntu engangihlala ukuthi ke wayeqanqabula wayekhaya ngama Easter. Wasebuya inthamela vele emsebenzini wasesithi bengithe nguhlangabeze ngiyokuthendlini. Wasesithi sesifika ke ejaladeleni wabedlula ngemota engisa kwenye indawo elibhora afika wangena khona la emuva wangena ke basement utheze basement wabekhipha ke umense wabesithi asihambe sikhuphuke ukuba ngumsindo uyangikwaza wanthatha ngendlini yakhe ngoba nganditrain ukwazi ukuthi hayi nxa sibona isigebenga kumele bekhulu ungatatazela. Uthe efika lapha ke endlini wathi khumula ngabe sithi unganya wabe ngidlepha ngengqamu lapha engalweni ezama umbamba ingqamu yakhitika yawelale salisana. Ngakwazi ukuthi ke wangwisela phansi wangishaya 2 feet ngenza ubuhlungu enjela phansi wathi uyazama ubuya phezulu. Isandla sami lesi ngasizwa ke sikhukhumala ngabe ngimgxavula ngambamba wabongelela umuntu ngathi le intombi yakosibanda angeke kuyenze lula. Ngambamba ngamthake ngambamba okuzwayo waze wahlaba umkhosi engiphandla ngesibhakela wagcina ngasamphandle ngambona sephasa out ngalefitizela baba leli qanda lakhe leli ngabona sezigcina sezichile wachama ngalibamba ngakwazi ukuthi kulekela lapha ukufa kwami. Ngabona ngani sengimbulele wathula wathi daca sefentile ngabe ngithatha ingqamlana kwathi ngimnyakaze ngaye ngaphinda ngazikhonza bulala abantu. Ngithe ngimbambile kanjalo ke esezigagele wazichamela ngamemeza abantu ukuthi help abantu babe begijima. Isivalo ngasehloko sivula ngoba ikhiye ngangayibona lapha ifake khona. Ngadinga ngamemeza ngewind ngoba ngasesaba ukuthi uzaphaphama. Ngasembona ke iroof yayikhona ngahle ngabopha zonke izandla ngambopha konke ngapha nganginukelwa ikakakhe. Vele lapha ngase vele sengivukelwe lidimoni ngazakulibona. Ngasearch izikhwama zakhe ngagcina ngithola ikhiye ngavula abantu bangena ngathi umuntu ade sengirepa lo. Kwabizwa amapholisa. Amapholisa athe efika lapha loseluphaphama balibopha banje ukuthi ngene njani ngabalandisela. Bathatha ke lama CCTV kaMantshingelano waphansi babona sithi ngene laye bengihamba phambi kwakhe. Bakhala sithi babona ukuthi vele ngempela wayethwele ke isikhali. Wabotshwa ke lo muntu bangisola ihlobo zakhe bathi yimi ngibophisile including my own sister lo ngamfikele kuye wathi ngibophiseleni manje ngize la kufa ngase wangibhadala. Hayi andlali njalo angidelelwa mina angibanjwa njalo kalula kandla yimi uthanda sibanda uMadawo uduna sasola amabala sabi ke enkosini ke angidelelwa ngumuntu mina. Ngiyabonga swaphuma lejele lakathi singachayisana la ungesaba imhlole ngambona. Ngicela ke ungitshele izingoma wenza kuhle mada waba ngumama sele ayi vele ke wahlathi na ukutshela ke ingoma othi ke mayibuye iAfrica iChimora othi wakhula ngayo yekhala emoteli size egoli uhamba layo nasi mayibuye iAfrica Chimora uhlelo ngisakhumbula bhali yakho lawo ize suba nibo
ingoma ethi mayibuye Africa siyichaleke uThandi uMadawu wabamba indoda wabamba izitshadala wathi chaka yachama yazazichiya wathi angidliwa njalo mina angeke ungirephe mina wasile kurepeni ke wezele God lezo bosisi kukhona indlela ongabamba ngayo indoda ichumise zama ukubhinya swale ke okucina ke namhlanje ngulizwe moyo ulizwe moyo yena ubhala engaphi ubhala ke angabona sengi South Africa ngoba mbona kugcwele isizulu la Lizwe moyo wethi chisabe kumnyaka ka2019 umnyaka lo ube bubi kimi kakhulu lo mama ke enhlezi la eGwanda sakhile silomuzwe wethu omuhle kakhulu eGwanda lapha ke ngase ngimchiya ke ekhaya ngibe ngabe South Africa ngangikhophise umunye umfazi ongahlala eKhatana lathi ngoba ekhaya ngasemtshela abuye eGoli wabuya lo mama ngalala la kwaba indoda yakhe ingakwazi ezothenga izinto wabuye eZimbabwe kuthe ngemva kwe2 weeks ngaqala ke ukugula ongaza kubone umsakazi ke ngaqala ukukhukhumala ke ezangaphansi zaba buhlungu kakhulu ngesibhedlela ngicanda icancer baswela ukuthi kuyini kuthe ngemva kanjalo kwaqalisa ke ukuthi nxa ngichame ke igazi ba check amadokotela baswela ukuthi kuyini bamfaka labo drip umama ekhawuza ugcine buyile ke South Africa unkosikazi ngahlala ke whatever Joseph Hospital yiphi le Joseph Hospital ngahlala ke lapho esibhedlela lokho ngingogulayo kungazala ukuthi kuyini ngingasagqoki nje la underwear ngagqoki nje le brukwe sengithandela njengabo mama entsaro ngoba bekubuhlungu ukuthinta nje kubuhlungu wazi kwathi ke omnye unesi lapha wathi ke kodwa ulalela umfazi womuntu nje wena maybe ilento abayizo ukuthi lunyoka yena lo siwadabuka eZimbabwe ngadubeka lokho ngibuza ngadischarge esibhedlela nginika ama painkillers kuphela babe selo ukuthi kuyini ngahambe kozangoma zangitshela ukuthi hayi hambe ebhadala lo baba omdlele kumfazi indaba le ngiyaqala ngithini ke ebantwini ekhaya ngacina ntinga umalume ukuthi ayibona lo baba lwana umntwana wathi kakwazi ukuthi khumana ufuna mina ngibuye umfazi wami ngathi uzagcina idobha lendaba ukuthi kwenzakalani ngase ngicina ngihambile ke ekhaya ngakhulumisana naye hayi wathi umfazi wamela bekhona endabeni leyo sacina ke sichaza lo wangakwakhe umfazi ukubana ke silalene eSouth Africa washoka unkosikazi wami ke wahlanya ezigiqa phansi ekhala ngakhithisa inkomo ezi10 ngiyelo ndoda hayi wanika ke umuthi weporridge nyekudla kwathi kwaphela kodwa into ehluphayo ukuthi ke mina ngisaye ekhaya ngoba ngilenhloli lonkosikazi esehlukene indoda lokho ilaye ke umfazi wakhe ngicabanga ukuthi kuyitrap le ukuthi banothe ngami ngiyadubeka lapha kathesi umfazi nilahlekele yimi okhalayo lapha ke ulizwe moyo eSouth Africa umuzi uhlalele eGwanda mbona ngani somele nguthengise kambe kusahlaleka kuthini khona phana ekithi ngicela ke ngitshale ingoma bakwathi bese uhlelo ngisakhumbula isikhathi sankona sezidlo mangoye ulizwe moyo bamchisa ke yekela nawo abafazi babantu abanye amadoda bathile kodwa ke ungasenani uyaphila waba lenhlanhla yekela sikuchale ke ingoma evela ke kuFred kwala njengoba yamthatha bungana ke bonga noBongs igabana ngeze chisa sibanda siyabonga kakhulu sizeza vakatsha la uMakhaya uDavis siyabonga bye bye namhlanje kwanele till next time bye bye